Daifim clear to te sibay ule saring pui kaniya win hi July ni ruksang ni somni paruk tho chan ni ania Mizoram mi chen sui kompol MHP din champa wei som nga pani na ni in MHP member zong te dei sibay kan bukin do sakna kan hlana cheo Mizoram mi chen sui kompol MHP dei wei som nga pani na hi Win hian branch sang ten mani ram chan danin anlom do na chunlama program siam branch ange mozat anom lain zanin atana program siam po anom nualbok MHP General Headquarters try to tetsuan mani omna brancha an mangdon loma President Pilalian nitsuan tlangnuam branch MHP ten Golden Jubilee lomna man puyang tlangnuam branch MHP General Secretary Professor Arin Lerwat Kimi omna branch anibog MHP David somnga pani na densen hian Aizol City branch te poisa thokom mangin MHP General Headquarters try to tetsuan Raltlan refugee omna si mui camp pakhat na le pani na sairang camp sonpui camp liam le damlo omte baka zokha tharana pangwal ban lo te tan an luang chhuaka chanim ngai taka sumtho tu branch zongzong te chunga lom thu headquarters one asoi MHP David somnga pani na densen hian Aizol khopui chung branch enge mazat te chuan an huam chunga zirna in shangshanga buthlele pwan bi zirtirna an kalpui bok ane Governor General Vijay Kumar Singh chuan Mizoram me che ingsui khom pol din champha phak wei somnga pani na le MHP Day sang ni somni paruk pualin MHP le pol members zongzong te du sakna le lompuina ahlana midangte champui ti thupui ropui tak chang vona July ni ruksang hi sangkha zakwa somsari paliye din MHP chu din ani atangin Mizorama meche intel khom tlomngai pol lian ber ni chongalin kumsomnga chuangze chu MHP hian mechia te dikna von him tharum thona le enshan na thleng theilaka venba ka inne inchen le ro khom na dan ennon konga thana satakin na tho china zirna shiselna dan manga chanpui ngai puile wantlang rongbol na kaltlanga MHP in chomdolna apek chin mangin mechia le chung ko chanem takte din mun a choi kang to a choi moina ngai hlut lo tak nari shakti puraskar kumsang ni somparuka hlan anni kha mechia te din mun choi kan konga an tho lok zia le inpek na thuk zia shat puina le phu zia lan tirna ane MHP member te hian Mizoram mason Viksit Mizoram siam tura malak na shangte a lo thlin the nan din hun poimo takan lo a chutiang zelin kumsang ni somli paseria India ram mason Viksit Bharat siam tura Prime Minister zangum tak Punarendra Modi mathlir ti hlotlin konga po tha an tho hlok nge yang ti arin tlat thu Governor chuan asoi ane Chief Minister Pulal do oma chuan Mizoram me che in sui khom pol Day sang ni somni paruka hian Mizoram le Khovel ram shanga cheng MHP member te chibaya buka limtaka de mangturin du sakna ahlan Chief Minister chuan MHP chu mechia le na pangte kai shwai tu le chanpui tu Mizoram atlom ngai pol lian berani ti in adintir ata win thlengin malakna thatak taka kalpuya anzara Mizoram po in malsomna adongna sahle ani ti Chief Minister chuan tuna chuan Mizoram chu India rama mechia te din mun thatna ber state Zing ami ani hialo me tia tarlangin zirna lama te ezon na konga te sarkar na te din mun thatakka anding chome ka zirna lama phe chuan mi pa te an hniam ta zo ke moti khopin man son ani te MHP in Mizoram le namtana an malak to na zongzonga Chief Minister chuan lom thu soya an kalzel na tura du sakna ahlana ne ZPM party chuan MHP David somnga pani na chibai bukin branch shangten limtaka mangcheu turin du sakna an hlan MPCC President Pulal Thanzar chuan MHP David somnga pani na hian MHP member zongzong te chibaya buka Mizoram MHP pol ropui tak nei anei chu awane thlak tak zeti soin MHP chu Mizoram mi chia te tan le Mizoram nam tan lovul zwal zel sela Mizoram mipuite po in alutna sherangin ichoyom zelanguti in mipuite asombok ane Tlomngai Paul Foundation for Drug Free Mizoram
chuan vain chonudar ni hian MHP sate ek branch MHP deilom na meichia te hne na ruihlo chadlo zia zirtir na hunan mangdon ani. Election Commission of India thupek anga meni somni sangni somni paruk achanga intintlo chhuaka Mizoram pumpuya kalpuya atana Special Intensive Revisions 2026 enumeration phase 2 June ni somni pariata zo felani nuwa July nili rinni khan draft electoral roll ti chhuania hemi Paul hian Mizoram Chief Electoral Officer Pigarima Gupta chuan IMPR Conference Hall Aizola press conference ane SIR 2026 kalpui dan le draft rolla voter omzate apuang zara soisel du neitan claims and objections hun changal ane Mizoram booth level officer 10 many somthuma changa juni somni paria thlenga house to house visit neya enumeration form and sim chwa za chu noiriat singsari sanga somruk paria tania enumeration form and lak khom le za chu noiriat sing ni sangriat zakwa paruk ane enumeration forms lak le theilo singli sangruk za somruk pathum a oma achan shang te chu boral to omna chin shiat lo le mundanga pem rola thun to sangni zani somli pariat adang zathum pakwate ane Assembly Constituency Zinga 19 Aizol South 2 ST Assembly Constituency Uncollectible Enumeration Form UEF ne tamberni in lakhom theilo sangni zathum somnga pakhat za pariat point pani pathuma oma draft electoral rolla district shangle Mizoram pumpuya voters amzad mechia le mipa omzad le voter zong zate chu hetiangin Mami district a mipa singthum sangni zathum som mechia singthum sangni pasari voter zong singruk sangli zathum som pasari Kolasip district a mipa singni sangkwa zathum som thum panga mechia singthum sangni panga voter zong singruk sangkhat zathum somli Aizol district a mipa noikhat singni sanga zaruk somruk pakwa meichia noikhat singli sangruk zaruk somkwa pasari voters zong noini singsari sangni zathum somruk paruk Champhai district a mipa singni sangsari zali pakwa meichia singni sangkwa pathum voters zong singa sangruk zali som pane Serchip district a mipa singni sangruk somkwa meichia singni sangriat somkwa voters zong singa sangni za somriat Lungle district a voters mipa singli sangriat zakwa sompariat meichia singli sangkwa zariat somkwa voters zong singkwa sangriat zariat pakriat Longklai district a mipa voters singli sanga zathum sompakhat meichia voters singli sanga zathum somriat pariat voters zong singkwa zaruk somkwa pakwa Siha district a voters mipa singhi sangkhat za somruk pali meichia singni sangni zaruk somthum pasari voters zong singli sangthum zariat pakhat Saitwal district a mipa singni sangruk zanga somsari pathum meichia singni sangsari zali somni voters zong singa sangthum zakwa somkwa pathum Kozol district a mipa sangriat zaruk somsari pariat meichia sangriat zariat somruk pakwa voters zong singkhat sangsari zanga somli pasari Nathial district a voters mipa sangsari zanga somruk pariat meichia sangsari zariat somnga paria somsari panga voters zong singkhat sanga zali somli pathum State sunga voters zong mipa noithum singkwa sangkwa somni panga meichia noili singni sangkwa zariat somriat pakhat voters zong noiriat singni sangriat zakwa paruk ania tuna hian Mizoram puma service voters mipa sangli somkwa pakhat le meichia somkwa pali anwain sangli za somriat panga anu mekbok Mizoram draft rolla voters omzat noiriat singni sangriat zakwa paruk zinga hian kumsom pariat atanga sompakwa mi singkhat sangruk zathum somruk an oma kumsom ni atanga somni pako inkar mi noini singkhat sangsari zatni somthum paruk kumsom thum machanga somthum pako inkar mi noini singthum sangkhat zariat somsari pakwa kumsom li atanga somli pako inkar mi noi khat singa sangkhat zasari pali kumsom nga atanga somnga pako inkar mi noi khat sangli somruk pathum
somthum pakwa kumsom ruka changa somruk pako inkar mi singruk sang sari panhe kumsom sari achanga somsari pako inkar mi singthum zali somli pakwa kumsom riat le achunglam mi sangkwa zaruk somthum pasari te anom ane SIR sangni somni paruk kalpui chung hian polling station thar somnga pahni siam ni in polling station pakhat payania tichuan tundin huna Mizoram puma polling station sangkhat zathum somnga pahni a ommek ane draft roll tlangzar ani achang hian claims and objection period chu July nili sangni somni paruka changa August nili sangni somni paruk thleng hon ane hemi hun chunga dilna form thelu the shang te chu draft rolla chuang ve manlo kumtling thar emo enumeration form thelu ve manlo te tan form 6 electoral roll achanga pai ngai draft rolla chuang si anom chuan delete dilna form 7 a thelu theang electoral roll chuang to siam chat correction ngai nei tan siam chat dilna form 8 a thelu theya draft roll chhualaya vote nei nale tuna chen na mun in anglo tan inson transfer form 8 dil the ane bok form shangchang te hibial to bialo ne na alak the renga tin ECI nat application mangin online po in na thelu the reng ane nimin July ninga pathian ni kha Presbyterian Caution chuan Health Sunday le Hospital Sunday atan manga chonu inkhoma Health Sunday pualin TB nat na chungcha ngai thlakania nizan inkhom chu Hospital Sunday pual ani thung aizol cha mari Caution chuan chonu Health Sunday le nizana Hospital Sunday ate thu soitu atan upa Dr. Samuel le Shwaizela tlangnuam vengthar chuan soma upa Samuel le Shwaizela hian TB nat na chanchin kimchang le bengwar thlak tak tak a soiba ka pathian thu cha dang a soiboka nizana Sinod Hospital chanchin tlangpui ba ka thupui thlansa liam tuar te tana samari michani ti pangin thu cha ropui tak a soile bok upa Dr. Samuel le Shwaizela hi ZMCN Hospital Assistant Professor ni in Surgeon Thiam Takania Larpo Alarviao ane Mizoram Presbyterian Caution chuan Hospital Sunday hi kumsang kha zakwa somni pariata changin amang chana kumsang kha zakwa somriat pakhata changin July thla pathian ni masaber hi Hospital Sunday atan man ane kumsang kha zakwa somriat panga Sinod inkhom pui thu angin sangkha zakwa somriat pariata changkhan January pathian ni nung bercho phar pathian ni leprosy Sunday atan manchinania kumsang ni pali Sinod chuan phar pol cho nilovin natna dangte po huamin Health Sunday ti in na thlakta a kumsang ni paruka changin Health Sunday hi manchan ania Health Sunday a hian hrisel na lam thupui chi shang zirchin ane kumsang ni pariat Sinodin Health Sunday le Hospital Sunday chu pathian ni voi khata arwala man ni setia arelangin kumsang ni soma changin July pathian ni masaber a manchin anita a chonu inkhom hi Health Sunday pual zanin khom hi Hospital Sunday pual anita zel ane zana Hospital Sunday puala tholom lakhom chu Hospital Charity Fund tan man chin ane Sinod Hospital hi Mizoram Mission Hospital masaber ania tuna hian khumzathum somnga panga ommekin Dr. Somli pakhat nursing staff le sister za somnga pathuman oma thoktu dangtenen thoktu zongjong anghet zathum som pakhat le contract somni parok anwain thoktu zathum somthum pasari an oma hengba ka hian visiting consultant pane daily basis aroi Dr. Som pathum le thoktu dang za som ko pakwa anwain zani som pani anombok Sinod Hospital a hian department shang somni a ommeka Dr. Zing a super specialist zirmek pathum specialist zirmek som pakhat baka thiamna dang zirmek anom nual bok damdoi man rot chi shang tamtak anne baka MRI po cheng vaibel che som palit chuang man anne mek ane Sinod Hospital a hian damlo in engkol na senso pek tur nei lo le petlanghal thelo engi mozat anom renga chungchu charity fund da changin ti dan ngai to pui chin ania kumsang ni somni panga sang ni somni paruk chunga rethei pual tholom charity fund da changin damlo omman pethelo mi zasari somsari pakwate ba cheng vaibel chani noi somthum pakhat singni zali somkwa pani rul sak anne chungzinga zanga somni pathum chu Presbyterian Caution ni in za somruk paruk point pathum pek sakania Caution pol shang mi zani somnga paruk tetan za somthum pathum point paruk pasari pek sak ane bok meni somthum pakhat sangni somnu paruk khenga damlo mi za somthum pathumin omman bat tlingkhom za chu chengnoi somsari singli
sangsari somli panga ane lungleya khum somthum omna John Williams Hospital ombokin thoktu somruk pali anom mekbok ane Mizoram Universal Healthcare Scheme Zomtu damdoi in Nazareth Hospital chaltlanga lut 30 tan athlona in enkol na chu July ni Zing changa akhai laklet nuwa sarkar changa bill andon le si awangin inrin ni Zing changkhan cashless in enkol na an chunzom le chan Nazareth Hospital chaltlang hian July ni ninga ni khan andam lote omna grupa cashless ak ankal pui the ri lo thu an chua Mizoram State Healthcare Society te chuan Nazareth Hospital bill a diglo an mu awanga poisa piharan ni thu heminia tuthar lakhom tu te puala max zero na Mizoram State Healthcare Society ho tu te chuan an soi atukmaya sarkar changin poisa andong ta a pulado ma chuan damdo in lam diglo na chungchanga chuan soituran nei lova diglova thil ti omni se mana empanelment anti sakto anhli sakto anga max 2.0 agreement po an sign puido aring lo ti in achang ane Voina District Headquarters Changshanga Khotsintur Google Weather Forecast in Atarlandanin Aizola lumlai berin Celsius degree somni panga avo lai berin Celsius degree somni pane lunglei somni panga le somni pathum siaha somni pathum le somni pakhat longtlai somni pali le somni pane champhai somni pali le somni serchip somni pasari le somni pathum kolesip somthum pakhat le somni parok mamit somni pariat le somni pali saitwa somni paruk le somni pane Nathial somni paruk le somni pane khozol somni pali le somni pakhatte ane fakna hun toite manglokang Famika soft and comfort patsi ilaw na siya advertisements hepatsi may tiyatin tlatin harsat na kanto chin chok zang khai dura uluk takadwana ni Famika patsi anemin man anwame mema ahi phul cha in li ka siam velaw may baka thaklebul asiam velawani tin hadam taka manani theinan sai shang duangin mitin mildura siam chwa ani Famika patsi law mang vela ithil tin apyanga hadam na le injin tok na apenge yangche Distributor in Mizoram DS Enterprise Daifim Angel Baby Diaper kan fatita na doon sa Daifim Angel Baby Diaper he breathable ani baka cotton feel name chata kaniva Americana biscuits, absolute delight. Zonet Auto Works, Tata Motors, Commercial Vehicles Business Unit. Showroom bongkon nung lay rota hiyan local la. Iman na tura zirzelin imotor mamo kan law ko mudon senya. Service station zangklungtak Punsong Airport rota oma. Tata Genuine Spare Parts kan kol ngalboke. Zonet Auto Works, Tata Motors, Commercial Vehicles Business Unit. Hun lo lo turata na inbuat sa ilog na chang siya apyang tehi mifingan ni mai vai na chuan project thai chhoni nu chung chang kan soi ho don ani Hello, kaping chu na omla din sangi ani a mero pui takle no kling takni katuma sang takling je katumbok Chumi atan chuang kanule paten project thai chhoni nu ka klangin daka akang min hon saka Kanakin hun atan zena ka chunzum zel theinan le ka intun din theinan puisa min kho sak ani Nang ichung ten da ka nan hon sak ve to che em
Tutunge da ka account hong to le. Tui mi ve tu kai na bo ben teron man kha mi ya. Ni lo we kar masa kan man dei to kha lo am higher deep freezer a kan da charenga. Eh. Mani kha ni ni ve khat kran kha thi siat a chelo mi. Higher a te chuan dakar somli paria chung deep freezer bi ka hianin chelovin chomya wang chareng theilom. Ani chu mo le. Ban cha mi tro ente kan chung ko le phak tok le kha. I higher company nan siam ni alo bom tro. Higher deep freezer hian kilti na changin vot apechwa ka. Dio fresh ak manawangin chokme rim chia ong ve ngai lo. Higher deep freezer hi ilo mang ve cheu donya. Tukina Aizol ko puitsunga police station tele Aizol Ponlam district headquarters tina police station te kan bekim theya tang somthum pasari omin mitsia pakhatatel tang ti chu zurui bengching le boina siam wanga man som pasari rugruk ka hnoya man pakwa com preventive measures aman patruk document lem siam wanga man forgery case panhe family case atantir panhe le women ps case pakhate ania tang zinga zurui wanga man te hiza somli paruk anne karkal tala matang zinga tamber nideu ngar narcotics case aman antel lawa kanbiakchin police station sompali le outpost pakhat zinga tangom lo na police station pakwa aom Aizol police station atang somparukan kola Zuruya Kolaya Bengchen Wanga man sompathum forgery case aman panhile women PS case pakhatte anne Bongkong police station atang sompakhatan ko ankola khomparuk rugruk wanga man remand panhile rugruarin hlelman panhite anne Zono amount posta rugruarin hlelman palien kola lungle police station atang mi pa pathum le mechia pakhat kolin meche omchunhi hospital adamlo ompuito ni in aruilwat tuka wanga man ania mi pazinga panhi te pohi hospital chunga rui wanga man anne tangdang pakhat chu family case atantir ane thong champai police station a rugruk wanga man pakhatan kola mamit police station a kholaya zrui boy wanga man pakhat an kolbok ane nithum thlasari sangni somni paruka aizola traffic rules board siaman zat two-wheeler somli pathum le LMV pariate ania poisa choitir zati cheng singa sangni ane When he aizola mimalle sarkar lir thevai tlan the ni ania LMV taxi le two-wheeler taxi di tetlan lo ni ane Nimin tlaidar thuma changa tukindar sari thlangin civil hospital aizol casualty ya emergency case somriat pangan neya mithi an neilova emergency case number pumna le khosik ni in admit pathuman oma hospital danga changa refer palian oma admit ngai si khumom lo awanga hospital danga thon pathum an om road traffic accident wanga liam nei paruk zinga rutliak panian oma wise panian ombok drugs odi mi pa pakhat anlo chanthe shambok ane emergency and labor room a inrin ni zing dar sari achanga tukin dar sari card chungin napiang pariatan oma mechia palile mi pa palini in neile turve mek panga anombok hospital Stinot hospital durtlang casualty ya nimin tlaya changa tukin dar sari thlengin emergency case somni pathuman neya admit panga omin mithi neilova emergency case number khosik ane general ward le lomno ward te khumrua ka oma wardang full vekin new cabin le pipui inate cabin na fulla kumparuk omna ICU a full bog lomno ward na piang palian oma mechia pakhat le mi pa pathum ni in voin lama piang tura base som pakhat anom ZMC and hospital falcona nimin tlaidar thuma changa tukindar sari inkar chungin emergency case somli pakhatan neya mithi pakhat nei naw piang pani anne emergency case number khosik le thoha ane aizol khopui chung private hospitals kanbiak chinte zinga LRM hospital a mithi pakhatan neya naw pang ward le ward naw ni na ate khumruak nei na dangan full Adventist hospital a thisa lak pakhata oma ward tina khumruak an ne Ebenezer Medical Center a naw piang pani anneya khuman fulla BN Hospital a naw piang pani anneya khuman full
Alpha Hospital la naupiang pakhatan neya khuman fula, Trinity Hospital la khuman full, Greenwood Hospital la cabin le ICU fullin ward nga khumro kan ne, Nazareth Hospital Runman North a cabin fullin, General ward a khumro kan neya, Azal Hospital, Care Hospital, City Hospital le Agape Multi-Speciality Hospital la te ward tina khumro kan ne. Heti hian nimina changa tukindar sari thlenga Azal khopui chung, Hospital Shangshang le ZMCN Hospital Falcon amithi kan sha the zat Pathumania naupiang kan sha the zat som pakwa ne. Hospital lian dewa emergency case tamber chu pumna khosikle thoha ane. State Law Dispatch Center atanga thu kan dondanin nimin lama kol phetha kan man tam lai ber nimin tlai dar nga le chanve kan man zat megawatt za somni panga point pathum pakwa ania kan man tlem lai ber nimin Zing darli le chanve kan man zat megawatt som nga pakhat point pariat bialani kan man tam lai ber hian Central Sector Tuirial Hydel Project atanga mu megawatt somthum pasari point pakwa pakhat Private Sector Vankal Solar Park atanga mu megawatt ruk point pali pakhat State Sector Kolbem Small Hydel Project Siam Chwa megawatt thum point bial pani Kautlabung Small Hydel Project Siam Chwa megawatt ni point pali pakhat Tenzol Solar Park Siam Chwa megawatt ni point pani panga le Khoiwa Small Hydel Project Siam Chwa kilowatt zeruk somni te atel Heng Power Siam Chwa te hin Siam Chwa tam lai ber le Siam Chwa tlem lai ber cho cho rwala niya phaila machungin power supply kan mucha a load shedding a omlo Nili thlasari sangni somni paruk Zing dar kwale niruk thlasari sangni somni paruk Zing daruk in card chunga Borkala samachang LPG lo lut supply check varying ten report te Mizofed Izol cylinders zakwa som nga pali Zothan Indian cylinders zasari pariat Van Bongi gas cylinders zaruk somruk paruk Swak chunga Indian cylinders zathum somruk Zopui Indian cylinders zathum somli panhe Caravan Indian cylinders zathum somli panhe BMS Indian cylinders zathum somli panhe MNB Indian cylinders zathum somli panhe Byakungi gas cylinders zathum somni pali Selling Indian cylinders zaruk somruk paruk Mizofed Colasip cylinders zathum somli panhe Ramliane Indian Konpui cylinders zathum somli panhe Nute Indian Chongtepi cylinders zathum somli panhe Mwani Indian Lungsen cylinders zathum somni pali SK Indian Singchip cylinders zathum somni pali Puya Indian Khobung cylinders zathum somni pali ZND Indian Ngopa cylinders zathum somni pali Mabyaki Indian Kefang cylinders zathum parukte hane Nili thlasari sangni somni paruk chunga wiring te oil depot changa load pektele director Guwahati changa load la Nili thlasari sangni somni paruk chunga wiring te supply check gate in report te high speed diesel Zangena and Brothers Izol Shangbana Izol Kelanghaliana Izol Shiadzwali Izol Lesangliana wiring te Dengro Rosika Kolasip ZRM Kolasip Mar RC Bolpui Jirero Puitsi Lengpui Israel Sairang Leltanzava Sairang Trauma Selling TMS Diamond Saitwal Tiroma Tsampai Lelring Tsampai Esther Tsingtsip Mizofed Lungle Tiwei Lungle Jerome Siaha SPC Tuipang Lainobung Tlang South Trip Kacho MS Petrol Kelanghakliana Izol Tripne Zangena and Brothers Izol Lalbiagliana Izol Hava Izol Lalboy Izol Trip Kacho Kesyanglinga Lungle Mizofed Na Thial Trip Thumveve Mizofed Varengte ATS Kolasip LTK Energy Center Buitsali Jirero Puitsip Lengpui Israel Sairang Trauma Selling Energy Point Lelring Tsampai Mizofed Lungle Tiwei Lungle Mizofed Longtlai Evro Trauma Longtlai Bisangtsem Longtlai Trip Khacho Bokte Ane Kum Sangkha Zakwa Somsari Pariat Achanga Sangkha Zakwa Somsari Pakwa Sangkha Zakwa Somsari Pakwa Changa Sangkha Zakwa Somriat Pali PC Sarkara Minister Le Kum Sangkha Zakwa Somkwa Pariat Achanga Sangni Pathum MNF Sarkara Minister Nito Puef Malsoma Kum Somsari Pariat Chal Tlangchu Inrin Nizan Dar Sari Lechan Vekhan Cancer Kai Noi Baka Rannung Se Pneumonia Le Kalchalawa Wangte in Trinity Hospital Athia
an chen nei na tlai war puyani nu in Nimin Khan Chaltlang Presbyterian Caution Centenary Hall a vui ania bial to Pastor Reverend PB Mankiman a vui ane Puef malsoma hian zirna lama MA Zova kumsang kha zakwa somsari pariata PC party ticket in swangpui lon bial atangin MLN a thlantlin ania Brigadier T Sailo Sarkara kumsom thumi lek ni in minister ane kumsang kha zakwa somsari pakwa in thana bial ngaya tlingle in PC Sarkara minister ane le a remna duwangin term top ma in aban sana kumsang kha zakwa somkwa pathum in thana MNF ticket in Aizawl North to bial atangin MLA a thlantlin le ania kumsang kha zakwa somkwa pariat in thana abial ngaya tlingle in MNF Sarkara minister ania kumsang ni som pathuma thangthar te ta na mun kianin politics achal san ane Puef malsom hi pachunga government college atho lain June ni sari sangkha zakwa somsari palia Zoram thangi daughter of Laikunga Marleit le Sitlang Thanmoi le Chaltlang nen Republic Veng Presbyterian Caution biak ina anin neya fa papa ni le fanu pakhat anne chungti chu wanel dina fanai husband of Laram Moi to chong Zoram sana fanai husband of Lucy Rampan Zwali Rentle Rebecca Lashiat Zwali fanai wife of Dr. Lerin Tluang aja haute anneya tu pakwa anneya anfa upaber pu wanel dina fanai hi commissioner and secretary to chief minister ni mek ane Puef malsomale Mizoram thangi tenupa hian June ni sari sang ni somni pali khan anin nei golden jubilee an lom nge ngeya Puef malsoma hian ko shana rong bol na lama po theito pachwa china Governor General VK Singh le Chief Minister Pulal do Omabaka ramshwai to dangten Puef malsoma uina thule sunna tho social media antarlang hlom ane July ni thum zirtop ni Khan Board of Trade meeting Vanijya Bhavan New Delhi Commerce and Industries Minister Puev Roding Liana Atela so thing le mau song bol na le Mizoram industry mason na tour amamo le chulte athlenane Union Minister of Commerce and Industry Pu Piyush Goyal le Minister of State Pujitin Prasada te kai shwaina nwaya ne Board of Trade meeting a hian Commerce and Industries Minister Puev Roding Liana chuan Mizoram chu Ginger capital of India ni thei tur khopa so thing a third chwana sat thu suyen ashal chwana le asong bol na tur processing unit lian thamdin konga ministry puina amamo thu thlena Mizoram mauti chu textile le paper industry atana churchang kai dan da puiturin nangen bok CNI Minister Puev Roding Liana hian Board of Trade member tele CNI Ministry ho tu tenena India Sarkar in Kalada multimodal transit transport project abwat site mek puitling trep to chu state dangle India rampon thlenga insum don ton na konga Mizoram in a churchang kai nge thenan roman na siam sakturina thlena Agartala changa muilova Mizoram MSME Development and Facilitation Office DFO Office hongturin ngen na thlenbok Board of Trade hi Foreign Trade Policy Export Promotion le Manufacturing lama India Sarkar kongko mu tura apex body ni in dinaniya Directorate General of Foreign Trade Nwaya Omin member hian Sarkar official baka industrialist le India company lian ho tute banking logistics manufacturing le IT lama mithiam bigte industry chambers le exports council ho tute antel CNI Minister Puev Roding Lian hi Commerce and Industry Secretary Dr. H. Lian Zelan na joy o mane katizong khatukin Zing Daifim kampuan theite hanie